Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар, каналдын меймандары. Мен бүгүн Омат комоддор рядындамын. Комоддордун бааларын тартып көргөзөм. Канчадан болот комоддор? Bunlar 950 сом. 950 детскийби? Детский. 950 экен мындай комоддор. Каяктыкы булар? Bunlar турецкий, bunlar бишкектики, bunlar 1050 сомдон. Bunlar российскийлер. Булар 1350 тен. 1350 сом экен. Мыналар да турецкийби? Ооба, 950 сом. 950 сомдон экен турецкий. Кандай эмнелер бар? Түрлөрү. Широкий комоддор канча атат? Бул широкий комод 2400 сом. 2400 сомдон экен широкий комоддор. Мынандай расцветкалары да бар экен, детский. Мына үстүндөгүсү 1050 сом, мынанысы 1400 сом. 1400 сом экен. Ооба. Доска для гладки канча болот? 650 сом булар оштики. Оштуку мыналары? Кыргызстан. Кыргызстандыкы. Булар турецкий 1200 сом. 1200дөн экен турецкий гладкалар. Bunlar сушилкалар. Бел сушилкалар канча болот? Сушилкалар 950 сом. 950 сом болот сушилкалар. Мясорубкалар да бар экен. Мясорубкалар булар российскийлар. Bunlar 3500 сом экен, bunlarнысы 2500 сом. Кичинеси. Мыналарчы Витек соковыжималкалар. Bunlar 900 сомдон, мындай чоңдары бар 1100 сомдон. 1300 сомдон экен. Мындай расцветкалар да бар экен. Гүлдөрү менен канча? 1000 сом экен. 1050 сом. Бул канчанчы контейнер? 139 контейнер экен Омат базарында. Мынаке гүл салгычтар канча? Кайсы бири? Кичинекейлеринен баштап чоңуна чейин. 6 сомдон баштап 10 сомго чейин. Эң кичинеси 6 сомго. 6 сомдон баштап 200 сомго чейин бар. 6 сомдон мыналар 6 сомдон 200 сомго чейин. 200 сомдуктары? Эң чоңу. Эң чоңдор 200 сом экен. Оранжевый жок экен. Кыздар мыналарчы? Мына. Налба. Ооба. Гүлек. 90 сомдон. 90 сомдон ба? Мына чоң гүл идиштер канча? 200 сом. 200 сом экен. 200 сом. Оптумга 150 сомдон. Мына эң чоңдорубу? Мынау будан чоңдор да бар. Азыр мынау 10-чу азыр 11, 12 болот будан чоң. Анан кичинекей азыр 10-чу бар, 19 бар. Анан мынау 4 штук бар. 200 сом. 200 сом. Бул розница санасы? Розница деле оптум деле ушундай 200 сом. Мынау Оптом деле розница деле ушундай экен. 140тан 10 сом эле разница экен. 10 сом разница берет экен. А бул гүл салгычтарчы? Гүл челектер. Гүл челектер мыналарды 150дөн кылып беребиз. Мыналарды 135 кылып беребиз. 135, 100. Чоңдору. 80 сом. Мына чоңдар канча алып калдың э? А? 180ден окума. Эң чоң а? Эң чоң 180 экен. Розница деле ошундай эле экен. 200 розница анан эме оптум го 180 сом. Ага. Мына челек Мыналар бар. Мына биотуалет. Биотуалет? 190 сомдон. Штука 220-230 сатабыз. штука 230-220 экен. Оптумга 190. 190 экен. Мына челектерчи? Бул челектер 12 литрлиги бар. 100 сомдон 12 литрлиги. А 10 литрлиги 85 сом. 85 сомдон экен. Сиң челектер канча болот? Темир челектер. Темир челектер. 100 сомдон. Темир челектер 10 литрлиги бар Өзбекстандыкычы 75тен. 12 литрлиги бар 85тен. 80 ден беребиз. Анан мыналар бар. Без крышка 80 сомдон. Крышкасы менен 80 сом, без крышка 75тен. 75тен. 9 литрлиги. Мына кичинекей столчиктерчи балдарга? 100 сомдон 80 сом, 70 сомдон. 100 сомдон экен розница, 80ге оптом экен. 70тен экен. Тазиктерчи канча болот? Тазиктер да разные же. 130 экен бул. Деловый бар, Казакстандыкы. Россия деп сатышат эми, Казакстандыкы. Чоңу 110дон, кичинеси 100дон, 90 сомдон. Арткы экен. Канча балдардын тазиктери? Тазиктер чоңдору 200дөн, 190 сомдон беребиз оптумга.
Розницага 200-220 сатабыз. 200-220 дейді розница. Бұлар кішінекейлер. Кішінекейлер 150 оптымға. Штука 180. Штука 180 сом екен мыналар. 180 сом 200. Мына гүл салғыштар мына қызыл, жашыл. Қызылдар 35-тен оптымға. Штука 40 сом. Олар 60 сомдан. Анан чоң размері. 60 сомдан ба? 60 сомдан штука. Анан оптымға 57-55 55-тен. Мыналары чоң, жашыл, қызыл, сүйрі мынандай. Бұлар 150 сомдан. 150 сом екен розницаға. Оптымға 140. 140-тан екен. Бұның кішінекелері бар. Қайырды? Бұлар 100 сомдан. 100 Оптымға 90 сомдан. Фиолетовыйлар қанша? 50 сомдан. Ekmek bana, oy kolay. Ekmek bana, турецкий ekmek. Кичинекейлері. Кішінекелері 20 сомдан. Мыналар бі көп. Жашылдары 20 сомдан Бұлар екен. 15 15 сомдан. сомдан екен. Гүл челек алам десеңіздер, шул жерге келе бересіздер. Атын кім? Қыз Буракқа келе беріңіздер. Оптом розница береді екен. Каналға жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар.